Võta ainult telekad värgid seinast käi. Mulle läbi võta neid. Jumal taha. Mulle mingi. Lähme tuppa. Lähme tuppa. Ei ole. Lähme tuppa. Istume. Mida sa teed? Ma filmin. Lugu ei juurde. No mine siis mööda. Ma pääsen sinnapoole. Näed, siin samas. Opa. Oi, mine. Tämä on niin suomaali. Meil on neil anda, me oleme õues, aga vaatame, mis toimub, kui ma peaks Kuule, 2 puud murdus ära. Главное, чтобы там не сломали. Нет. Jah, meil pole neid kergelt tohta, aga kui siin ümber on ka. Tule ära lähe. Mida lähe? Ja sa ütle, kas see puu oli kuiv, vaata imana valge see praegu noh. Noh, see mõtleb, et meil ka vaata. Mul aga murdub 2 puu. Mis see üldse? Näe, tule vaatasid noh. Выпьем за стихию. Это для этих самых, для оптимистов, для смелых. Как раз хорошо, что снимает. Ma tahan viinamütsi pähe võtta, et ma ei näe. Ты ждешь, пока это дерево сломается? Да, вот тех 2 сломались, конечно. Потрясающе. На такой момент поймать, конечно. Võta minge haajast. Äkki keegi ulatab mulle ka klaasi, kuulge. Вы что мне застраться? Юля, как тебе удалось это организовать? Ta tellis selle vist, jah? Thank you.